अहानबदा मरोइबा पाउ पिजरी मणिपुरददी राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट असि अखोय मसेल लनाई नुंगाइनदबगी अमदी सेंदा लंबी ओइना थाबा यावरे मसी अफबा कुदम नत्ते हाइना मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर उसम देवेन सिंहना फोंदोखरे मणिपुरी लोल बो इंडिया के क्लासिकल लैंग्वेज ता चंद भाईबसी मणिपुर लेंगाकना लोल असिबु लुमना लौदबगिनी मतम चाना लेंगाकना प्रोपोजल थाबिरमलबदी चलमगदबनि हाइना मिलालना लेंगाकी मथक्ता नुंगाइतब फुंदोखरे अमदी तोंगान तोंगानबा मफम सिंगदगी सिक्योरिटी फोर्स सिंगना थीबहुमगी थबक चत्तबदा मसिंग यामलबा फुजुकुलाई क्या फागत पगमखरे कुरुमजरी ISCOM मीडिया न्यूज में ताबरीब सिंह बोई तोमतिगान ममितै न तराम नोक्सबगल लोइनना हुजि पुंजा सिफावगी पाउ सनोक न पिजरी मणिपुरददी राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट असि अखोय मसेल लनाई नुंगाइनदबगी लमन सिंगनबा अमदी मसागी लनाई सेदालन ओइना आरटीआई थाबक क्या यौसिलकपसि अफब खुदम अमन नत्ते हाइना मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर उसम देवेन सिंह फोंदोखरे वफम असि महाकना ngasi नुमित मंगानी चुपना चलथगदबा राइट टू इन्फॉर्मेशन वीक 2024 गे थोरम ngasi डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवेंसेस अमदी पेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मियंग मखादा मणिपुर इंफॉर्मेशन कमीशन नसिंदुना निताई पाक्सुथेक्ता लेबा डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस DIPR की ऑडिटरी बोल्दा होगदोपगी थोरम अमदा फोंदोखिबनी मणिपुर इंफॉर्मेशन कमीशन के स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कोइजम राधाश्याम अमदी डिपार्टमेंट असिमकी हानागी कमिश्नर थौनाउजब इबोबिना मथंगसिना प्रेसिडेंट अमदी गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना सरुक याकिबा थोरमबदुदा चेयरपर्सन डॉक्टर उसम देवेन हाइकिबदा आरटीआई असि इंडिया गवर्नमेंट ना तोंगान तोंगानबा इंफॉर्मेशन चिंग मियामदा फंगनबा पाइकलकबा फबा खोंथांग अमनी आरटीआई की मतेंगना अइकोइना खंगनिंगबा इ पाव अमदी अरोट अथुप कया खंगम ngami adubo masina aikoi gi chakot khongthang gi lambida khudong chanaba kya thohalli maram aduna niyom chumna RTI sijinaduna masina piriba khudong chaba sing adu lawminasi madhu natna kanagumba mioik amana crore khara changba thabak amagi RTI tharaba matungda thabak shuriba misak adusu karigumba khara asoiba tawkhibana RTI thariba mioi amadi thabak shuriba mioi ani adu lona unaduna yasinaba ma purakkiba kaya asina RTI thabagi fangliba khudong chaba adu सेंदाल सिजिनब्रा हंगलि राइट टू इन्फॉर्मेशन थारग फंगी मा पर्सनल पैसा तानबीरबा अफम खुदिमक्तनेबसे अखोय अदायदसु गाय सब माने NRGS थारुनी NRGS लंबी लान सुरे अदु तौरे पैसा कायथोखरे अदु तौरे दा तौरेना होरेन एने साई नोगी RTI एक्टिविशन थालौन कोई RTI थारनी सी तौरे दा तौरे कांदा होरे लोन सलकांदा मोय मिसे कइदो जुजु तौर कांदा आई विड्रॉ तौरे दा हारकने अखोई राइट टू इन्फॉर्मेशन से करी चुना चटकदों हेलुदबनेबा थोटना अखोई एक्टिविस्ट होरें अवारनेस मैम अखोई वर्कशॉप पीहनी मरम कई अखोना तौर थबक फनबीदनी फनब तौर थबक अखोई मैं मतलब पागदबनी अखोई मसेम सूम येंजनरकान थबकना मतम थेंगदबदी कम मौद अखोई नेगोशिएट तब यागे अखोई खनरकान थबक पांथोन होनगदबनेबा थबक सूरी मितुसु अखोई मैतै मचानी RTI थाक्तुइसु मैतै मचानी अखोई मसेम सूम येंजनरकान डेवलपमेंट क्या थेंगदगेबा थेंगदनब होनबा हाइबसे अखोई मसेम की कोऑपरेशन अखोई मसेम अंडरस्टैंडिंग लेनबा अखोई मसेम मोरल सपोर्ट तौनबा अखोई मसेम डिसिप्लिन गांगना चटपा अहल लमन गांगना चटपगी मथौ ताई हाइबदिने हाजिनुइसे मणिपुरी लोल बो इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेज ता चंदभाईबसी मणिपुर लेंगाकना लोल असिबु लुमना लौदबगिनी मतम चाना लेंगाकना प्रपोजल थारम बतारबदी मणिपुरी लोल सु क्लासिकल लैंग्वेज ता चलमगनी हाइना मिते इरोल इएक लोइना सिलो अपुनबलु मिलाल की माइके दगी नोइतब फोंदोरकली ngasi कंगला पार्ट लेबा कंगला पाक मिलाल की मयाई लुइसंग पांथोखिब पाउगी मिफम अमदा लुबसगी प्रेसिडेंट इंगो चाना वाफम बसी फोंदोखिबनी इंगो साना मखा तारदुना हाइकिबदा क्लासिकल लैंग्वेज ता चनगदब मसाक सिंग मरी लेनब डिपार्टमेंट सिंग अमदी मणिपुर लेगाकना लुमना लौदबना क्लासिकल लैंग्वेज तननबा प्रपोजल थाबिदबना यारक्तबनी मतम चाना मणिपुर लेगाकना थाबिनब तारबदी मणिपुर मियामना नुंगाइत्रिबसी
कोकलमगनी मणिपुर लेंगाकना तुंगी मिरोल की खंदुना लोन असिबु क्लासिकल लैंग्वेज ता चन्नबा होनबगी मतम ओइरे मखाताना लेंगाकना होनबिदब तारबदी मिलालगा लोइनना एजिटेशन क्या चंगसिलकप याय हाइखी नाकलमरोमदा मणिपुर लेंगाकना ngasi फावबदा असेंबली दा पुथोक्तुना मितै मियक की मतंगदा तोंगाना सेल काइथोकप लेथ्री मितै मियक असिबु चाखतनब होनरकपा सही तरा हेलकपगा लोइनना एमए फावबगी थाकता मैतै मियक तंबा हौरबनी लोन असिबु चाखतनब लेंगाकना होनबगी मतम यौरे मितै मियक खक्तगी ओइबा इंस्टीट्यूशनल अमा लिंखतुना तुंगी हौरकलिबा कयाबु पुंसी मांगदनबा होनबियु अमरोमदा लैंग्वेज डिपार्टमेंट की मखादा लैबा मितै मयक त फोंबा लाइरिक सिंग यंगसिनब लैरिबा लैशिकोल कमिटी असि नौना मथौ तौनब होनबियु नत्रबदी मिलाल नमी चंगलगनी अमरोमदा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एसना प्राइमरी टीचर लौनब होनरिबा सिदा कोमजा लिसिंगनि तरा तरुक्ता मितै मयक सप्लीमेंटरी टीईटी पास तौरबा सिंगसु लौनब होनबियु मतम सांगना मितै मयक की दमकता स्कूल सिंगदा कथोक्तुना लागलेब ओजा सिंगबु लेंगाकना अखनब थौरांग लखटकदबनी लोइनना प्राइमरी टीचर लौनबा प्रोसेस तौरिबा सिदा मितै मयक की टीईटी पास तौरबा सिंगी फॉर्म थाद्रिबा फावबा अथिंगबा थंबियु हाइबा वफम सिंग थपकी मिलान की माइकैदगी थमजनिंगबदी मतुंगदा मसी अखोई मिलान अमदी मतेंग पांगलिबा वमानसु अखोई पुनसलगा हारिबा क्लासिकल लैंग्वेज असे मसी चन्ननबा होनरकपा मतमदा अखोई सुंसोय सोदना पुल्लगा हाननसु अखोई मसी की मरियम खुंग थीबा फनाम खंगरे हौबसु हौजल्ले अदुना हारिबसिंग असे मसी मिलान अमदी मतेंग पांगबिरिबा वमागा पुन्ना चंगिलगा क्लासिकल लैंग्वेज से मतम चाना मसीगी चंगदबा डॉक्यूमेंट्सिंग असे गवर्नमेंट दा पिकटपा मतमदा मसी कदाइबो वाली कदाइबो सोइरी हाइबनेसिंग मसी चेक तौरगा मसी सुंसोय सोदना तौरनी हाइब फिलिप्स असी लौजरे अदुना मनपुर गवर्नमेंटना हारिबसिंग असी निंगसिंगबियु नत्रगदी मसीगी यामना नुंगाइतबा अमा अखोई मिलान अमुक नुंगाइतबा वाखलोन लोइनना मसीगी एजुकेशन गम तोंगान तौरगदी अखोइसु यामना अवाबा अम ओइगने खल्ली अदुगा गवर्नमेंट जो मसी हेना अवाबा अम ओइगने खल्ली मसीगी नुंगाइरक्तबा मैमसे मसी कोननबगिदंदा मनपुर गवर्नमेंटना चिंकि मियंग यंगबियु अमदी ओइननबा क्लासिकल लैंग्वेज असे मफुं फाना ओइननबा मसी होनबियु हाइबो वफमनि थमजगे 59 JR दगी अकंगनब पावम फंगबदगी हियांगलम पुलिस स्टेशन की मनुंग चना लैबा वबगाई नातेकोंग तुरेन माई की अकोइब एरिया दा थीबहुम की थबक चथबदा असोंग मरकता चेंग बेक कलोइनना लोतुना थमलंबा कुलाई क्या फगत पंगमख्रे ngase ayuk pung mari dagi ayuk pung tere kamin nifu taruk taba matam fawba kaksing CDO unit की टीम OC CDO unit kaksing S Biral Singh BSFE company 8 Battalion Platoon 1 59 GR 33 Assam Rifles के कलम 1 हियांगलम पुलिस स्टेशन की टीम अमना पुनथी बहुमुगी थबक चथबदा खुलाई सिंह अदु रिकवर तौब ngमखिबनी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस MPS थोक्सोम बिक्रमजीत चिंगी मियंग मखादा चथखिबदी बहुम अदुदा रिकवर तौब ngमख्रबा खुलाई सिंह अदुदी मैगजीन यावबा कार्बाइन अहुम एयर गन राइफल अमा सिंगल बैरल अनि 9mm पिस्तौल अमा 36 हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड तरामरी 51mm मोटार अमा 2MK3 ग्रेनेड अनि डिटोनेटर मरी अमदी स्मोक शेल तरुक न चिंगमनी मणिपुर की चिंग अमसुंग तम की चिंगननिगे ओइबम मफम सिंगदा सिक्योरिटी फोर्स ना पाक्शन थीबोम की थबक मकाता न चथक्रे थीबोम बदुदा मणिपुर पुलिस अमसुंग असम राइफल्स ना चुराचानपुर डिस्ट्रिक्ट के खेंगमोल चिंगदगी टियर गैस गन्नमा कंट्रीमेट 9mm मैगजीन अमा 12 बोर सिंगल बैरल मंगा कापयारिब मरु निपान इम्प्रोवाइज्ड मोटार शेल तरहुमदोय हेवी मोटार मंगानी नाकलमरोमदा नेशनल हाईवे 38 अमदी नेशनल हाईवे अनीदा नोमद संगदब याद्रब पोलम सिंग पुब गाड़ी मथंगसिना चाम हुंबुतरा निथोय अमसुंग चाम हुंफुमा security akan section thorang marakta imphal tamna yorakre masigi mathakta tongan tongan ba district singda ahen ba checkpoint chamaga tarasu hangdokre लाई हराउबदा यमसारोल हाइवेरमदा नोमगी ओइबा खना नैनबगी वर्कशॉप अमा ngasi research for Manipur reform amadi Manipur lenga ki Department of Art and Culture ga kusamna duna JP Women's College ta pangthokre workshop adida Manipur University of Culture gi vice chancellor Professor Paunam Gunindro reform gi founder president Dr N Birchandra amadi president Professor CS Ibohalna mithunglen sing oina saruk yakhi loina na Mutua Museum gi director Mutua Bahadur amadi Department of Umang Lai Harauba
Manipur University of Culture ge guest faculty longjam tomana resource person chingwena wanga ki tormaduga mari lenana athoiba mithunglen oina sarup yakiba Professor Paunam Gunindro na phongdo kibada lai harau bahibisi lamdam masida yellow ngaidagi tana thana ba yadana leriklaba aikoi gi natpu masak takliba thorum amani lai harau bagi thorum kayada mioi ba semlakpadagi hogduna jagoi isai culture semlakmana singba kaya ma mayek segna yauri hariba singa si ngasi gi mirol kuding makna khangba mathuk tai hariba si mahirui singi syllabus tasu haptuna khangana bo hona basu changi hiram singi matangda tamliba mahirui singi kaktana tana kuding makna khangnaba lairiki curriculum semlaba singdasu masi kupna khanaduna kupna hapnaba honaba tangai phade asigumba mayam asi mayek sengna khanglaba kandata mariba maramdam nuksibusu hengalakani loinana lai haraubada yomsarol gi matangda khutna isaina jagoina adumak utuna miyamda khangni hariba asi miyamnasu mamutana yengduna lokshin mangamna bo honagadabani hainasu mahakna makhatana phongdoki अकोई मियो बगन नेचर अनि लेने रिबो मनी ngasai hi konba aduna wa kenogi ma leide ko adu masi yam fazana reflect to ada every aspects of akoi literature khangde adigi de akoi culture khangde dress khangde adi mayam chi loi aduna kramai to ge hai matam sista akoi laibo kuthek sing sida adum miyo bana taibu miyo bana I matum di matang matang choklapa amasung malem sida phongdaraba mati yung kai saba phiron se pase masiam dena koi lai rau se adra pramai to ge da all keno se koi development human being right from koi keno de hina malem lai sem nong sem ni na creation ni matam de na taibu miyo bisna pramai la pa jiu pa amasung pramai la pase masi punam se koi lai rau de yam phase depict to ge maduni Tara torong mafung farak laba kukijo narco terrorist singa chatharak liba mihat mitpun sing thengnena bohona buda thawai kat kravasing gi imung manung singda miyoi khujo kharana tawai draba senkai thumkhai gi thabak sing chathari basing asi athuba matam de lepi haina arambai tengol gi relief and support team gi maikei degi miyam da appeal torokli ngasi manti pukri da leiba team masi gi su advisor oiriba rakesh kuman amadi second in command on John Khuraijam su yauna pangthokiba pauge mifam amada relief and support team gi commander udoi khuman namakata na haikibada iramdam gi damakta thawai katkraba thoba ireisa sing asigi lehorib imung manung gi miyoi singda miyoi bagi minung si yengbiri hairaga makata na awaba sing piviganu haiki miyamda ikokno jabolena nuruk jabolena wapung khang thamjari madudi akhoi gi hojik leiriba lala sida kuki narco terrorist na chatharak ba khoi lala sida leikhiraba khoi gi male ba ga sigi ngamkhoi nga no bonabda thawai no pontha oikraba khoi aramai tengol ga thobo singi imung manungda khoi gi leibiriba sinau kya amadi sinau kharana sekai dunghagi thabak chathabiriba si yaraga di khuta to ilepiu amadi athobo singa si imung nungda hanawa le basi mathak sida hena wa pibi danaba kono na khurumjari amadi leibiriba yaksa singnasu khoi gi athobo singa si imung manungda Sentona gi ba mama leiraga su yaraga di athobo singa si imung manung awabu ubiraga nusinabagi akhoi miyobagi minusigi mireng amagi makhada yaraga di khoi masigum ka hena sian thobo kopi thobosi tobidere musuni sinjari Humutara Suba Wildlife Conservation Gamari Lenana ngasi Jirbam Forest Divisional Officer na sindra cycle rally ma Jirbam ki tongan ba school singi mahiroi Red Cross amadi FEW gi thomi singna sar yaduna pangthokre ngasi gi rally asi Jirbam Higher Secondary School dagi DC Jirbam Krishna Kumar na lamthaduna Divong Kuno Chingdong Lekai Divong Fauduna chalba mathungda Jirbam Higher Secondary School da loishin ki ngasi gi rally asi gi matangda DC Krishna Kumar IAS na haikivada lamlakta leiba jiva Sing Likshalakpasi Maram Oraga Makoibo Aikoina Kanava Amadi Miam Kanganava Haidura Hydro Rally si Divisional Forest Officer Sindra Cycle Rally si Jirbam Mafunkaya Dalaiba Satra Mahiru Sing the Sarp Yatana Pantopane Haiki. To all the general public of Jirbam district to extend your cooperation to increase the forest coverage so that we can again ensure whatever we had observed in the past, number of wildlife animals and the different species of plant which was found in our Jirbam district, it should be again bring back in our district. And also we know that for our district, one product is bamboo, which have a great potential, so it needs to be also harnessed. So through this, it's also kind of a first step towards this.
So we are trying to develop all these activities and also trying to bring all the awareness, and we are also seeking cooperation and coordination from all the stakeholders. So with this word, I would again extend my best wishes for the successful completion of this. Thank you. Manipuri lol asi classical language sam oina bagi chap chaba magun jawi lol asi classical language ki thak ta pukhana ba lep na hona ki gani haina Rajya Sabha gi MP leisem sana jawuna amuka so hanna lebak miam da thajaba pikre ofum basi ngarang Manipur Press Club ta Bahujan Sahitya Academy Manipur Selin Digital Imphal Beryl Foundation Bengaluru amadi Janaratna Sahitya Academy Manipur branch na sinduna Manipur Press Club ta ngarang pangthoki ba award yenthokpa amadi okpagi thoromgi sideline amada phongdokibani tongan tongan ba lamda thabak toriba mioi kunithoi romda mana lanthokpagi thorom aduda chief guest ki warol piraduna MP leisem basana jawbana haikibada tongan tongan ba lamda masak nairba mioi kayama Manipur da leiri Levak amadi khunai asigi karigumba afoba thabak khara tawrakpa mioi sing aikoina pongning thogatpa changya haina su phongdokki ngarangi thoromaduda Selin Digital Manipur gi chairman Fanjobam Lanajit na thoromapu Manipur University of Culture gi vice chancellor Professor Paunam Gunindro amadi Jenims ki surgery department gi Professor Dr Sanjoy Kangjamna akadaba mithung sing oina saruk yaki loina makhal makhal gi ekoi gi sahabi ba toan field ekoi masak thokba talented hoiba aduga god gifted hoiba adigi yamni skillful hoiba aduga ekoi mi makhal sunare ekoi nasi toan le da puna adu khaditang lai ba thibadi karino haikanda ekoi gi masage no mawang haja ekoi gi kana gomna kari ba apaba thaba torpasi khaditang ekoi thadat pasi wani panchayagi Jadi suami yang zaman ini, ewan lo bersih, kuat kau lo tak kudek, terus kalau berapa, siapa kau masih amarui, kunai masa pulang si, kunai si, makin tangga si, aduh kalau ingat ada saya tadi, aku ini kunai si mana dari aku potensial nak saya tu explore tu besar. Nambol Bazar meeting Nambol Bazar Shopkeeper Welfare Association is sponsored Togna. Nambol Bazar Women's Vendor Association gi chahi oiba General Body Mifam ma Nambol Bazar da ngasi pangthokre. Thoramaduda Nambol Bazar Women's Vendor Association gi President Abujam Apabi Roadside Vendors Welfare Association Paramban Kaithel gi President Khetri Tama Nambol Bazar Shopkeepers Welfare Association gi President TS Lakshya Vice President Laisram Suresh Amadi Nambol Bazar Women's Vendor Association gi Angonjam Indu Nambol Bazar Women's Vendor Association gi General Secretary Hidang Mayum Kunjalatana atoiba mitunglen singoina saruk yaki Thoramaduda Nambol Bazar Women's Street Vendor Association amasung Nambol Bazar Shopkeeper Welfare Association ga punchinduna Nambol Bazar Development Coordination Committee haiba committee amasu semki loinana Nambol Bazar gi saukhat thorang gi thabak kuningmakta puna saruk yaminaba loinana cold storage sama atuba matamda mari lenaba department da akhanaba sahanaba honaba haiba warep sing lokhi Manipur thokliba thodok-sing asigi ona tainaba wafum kaya Indian Army ge Chief General Upendra Dwivedina masak naiba mioi kayana phongdorakpa amadi irang asibu loisinaba matik chaba thabak lakholaktaba bo yanindaba phongdoktuna ngarang numidang Manipur gi Tampak ki district sing amadi Jirbam district ki mafum singda nupi kayana mairagi khongchat chatkre coordinating committee Kangla Sangkom Sang na sinduna Imphal East ki Imphal Ukrul Lambida Mairagi Rally Chakki Masig Mathakta Khurai Kongpal Chingangbom Laikai Icham Kunau Thoksom Amadi Bengi gi Maira 5 singnasu Maira Rally Chakki Thongak Lainabi Masai Kol Sangbat Sagat Papun Banupi Luv Maira Paibi Maivel singnasu Ngarangi Numidang Langol Game Village Zone 4 gi akoibada Maira gi Rally Chatina Kholau kya lauki Sangai Pro Naharol Club Sangai Pro Mamang Laikai na susinduna Mairagi Rally Chakki
Imphal East Lamna Assembly Constituency ki manung chana leiba yangang pokpi ya koivida yangang pokpi lamjing nupi loop amasung YPF club na sinduna Indian Army ki makok thongba Upendra Divedi koba miyoi amana phongdok ki bawa phombo yaning da phongdok tina maira gi rally chatkre ngarang gi rally aduda pamda thogdok sing thok tabaga loinana yangang pokpi police ki yamlaba personal sing na kupnei shanaki ngarang gi maira gi khongchat aduda start ya kiwi Khongban Tabam Inauvi na Phongdorakpada Indian Army ge Chief General Upendra na Phongdokibada Phongdokiba Wafum Adu Yaningde India Government ge Thong Yaningde Security Advisor Kuldip na Manipurda Kuki Militant Chamapan Changlakre Hairavsu Army ge Makok Thongbasina Manipurda Khulai Paiba Chamapan Changlakkiba leite Myanmar da Irang leibagi micham sing changlakmani Irang loiraga hankigadabani haibana chingba wafum kya phongdokiba laibaktivani chahi ani fazilakadoraba Maitei amasung kuki ani gi marakta chatharakliba kangluf kilan asi loishena bhona bagi mahutta maitei dana ama haijin kuki dana ama haijin tawdana laiba si khudakta lepu haina su phungnuki India gi army aikoi Manipur da akoi gi mamang da kuki akoi gi Kuldip na mi kuki chamapan changre haidana tawgiba potu mana amu inau nau na sangi belaite hariba mijing dudi ano kai isam chamba aikoi gi misam ngaktani moi khulai pai banate haidana adumaina haibirakba adu moi Myanmar da irang thopagi damakta lakoni irang loiraga mohangini haiba sigumba India gi yamna aikoi gi Manipur sida yengbiriba mieng aikoi ji angang macha gi mawongda moina tawningba sananingba aikoi ji kaima wakan khanma ngamjadaba adugumba mioi amani gani amna handana khambiba sigumba tawriba mawong matawdo yajaningdaba digi aikoi Retired Army Chief Amana Manipurda Kuki Lalau Singh na Maiti Taba Kul Singh da drone bombing tawdana mihat chathaba leite haina phongdoki bo wafum bo yaning da phongdoktna ngarang jirbam da kokomi gi thomi singh na sinduna mera ge rally chatkre rally aduga mari leina na kokomi jirbam gi ko convener Sanjam Saik na Kuki Lalau Singh na drone sijin aduna bombing tawdana micham hat ki ba amadi India lengak na maitei singbu hat na bohonarak pagi mayokta mera ge rally si pangthokpani haina su phongdoki mera ge rally du jirbam gi tongan Mafum Singh Dagi Laklaga, Jiribam ge Bau Parada Leba, Irabot Complex Solution Ki, Mairagi Rally Sida, India government ge proxy war yaning de, Long Lip Manipur, Ekoi Levak, Ekoi Nakani Haiva Kolau Kia Laudana, Mairagi Rally Si, Santi Winolotion Ki. Army retired chief of the army na akoi gi Manipur da kuki narco terrorist na bombing tawaga akoi gi drone sijinaga drone gi dagi akoi bomb thadaraga Manipur gi kachin kwa da leiba misam mayam da sumaina son khiba misam mina yahon khiba sigi mayokta akoi yaning da bagi mai khola oda lawaga akoi ngasi gi rele sinjabani Unified Peace Coordinating Committee UPCC kumbina landamadu ki masing yamlaba mera paibi single loinana ngarang kumbi kethel yauna kumbi akoibada makuta mera paiduna Indian Army ki Chief General Divya state asida thoklebe irang asibu karishu thawoidana asengba achumma karino khangdana ngangkiba thongadu boyangdo phungdoktana kholau kya laudana khongjang changshin kre Mitai Hanaba India ki police kudakta tokadavani Manipur dagi Central Forcing kudakta hankigadavani ekoi gi leibak ekoi ngaksagani India ki proxy war kudakta lepkadavani down Indian Army Chief haibana chingba kholau kya su lauki UPCC kumbi Women's Wing ki Vice President W Sardana Phongdor kibada Indian Army ki Chief na mitai furupu mutat aba aranba Sijin bagi wangang sing daite yaudaba thong yaningde matungda mukhanna lautuna ba mange khujin thorang ngang mo tawbigan haiki Chief Army asina aikoi gi Manipur bu yamna khanthaba mi engda maitai bu aranba aikoi maitai phurupu muthatna ba honari pase aikoi kumbi gi pising mai kai da gi kumbi UPCC mai kai da yaning da ba phongdok sari Manipur police na chap chapa proof puthok tuna Manipur tumna ba drone bombing rocket thajin duna aikoi gi maitai phurup kaya muthatna ba hona ba natana maitai nupi kaya bu su hatkre aduga aikoi gi moirang da so kaisu khangda ba hala se bu so hatpi kraba sida aikoi maitai phurup pu lanu honna Manipur ki Tampa ke district kharada kang chikpa laina dengi paksana sandorakpa thengnarakpadagi
9 सेक्टर की मकादा लेबा 33 असम राइफल्स की कांगबू सिंगना थवाल डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चना लेबा संगा युफम के मफुंग कयादा फोगिंग की थबक चथखरे देंगी दगी ngakthugnabagi namukta ngasigi fogging की थबक अदु मरुइने संगा युफम की इदिगा MSDO मैन ऑफिस अमदी लाइब्रेरी मोइरांग पली की कैथल की मफम सिंग अमदी संगा युफम की पार्ट 1 की मफम सिंग दनी मेघालय की गारो हिल्स रीजन दा नोंगलेप्तना ताबा मरमना इसिंग इसाउ थोक्तुना चाही मा खक्ता ngairiba angang ama yauna mioi ahum lekidre mari amana aso open nangkre official की रिपोर्ट की मतुंग इना मयुमदा चिंगनी खाइरक्तुना नसिनबदगे लेकिद्रबा मिoi सिंग अदुदी सांता एन मराक चाही यांखै तरेत लैफम कोइनाबुई विलेज सरका एम मराक चाही तरानिपान लैफम खारोंग्रे विलेज अमदी मिरादो पी मराक चाही मंगा लैफम सोरकपरा विलेज ने चिंग निखाइबगी थौदोग अदु ngasi ayu pung nipan tabu matamda thokibani hokibani minini asida leptan nong taba maramna khungang tara teret ke mioi listing ani ga chohum humpu marina awaba mayoknari चिंग निखाइबा सिना लंबी कया फाउना हनखिद्रे तुरादगी लाकिबा स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स SDRF की मियोइ सिंगना लंबीदा ngahak palaba matungda चिंग निखाइरिबा मफमदा सक्सिन मंगमनबा लंबी सेंगदोखरे सिलोंग की अतोपा SDRF की टीम अमा तुरा SDRF की टीम की मतिंग पांगनबा थौदोक थोकफुम तमना थाजिंखरे चेरगसिदा इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ना वेस्ट गारो हिल्स दा लाकदरबा पुंग कुनमरीदा नोंगलेप्तना चोखिगनि हरकली हौजिक सानबगी पाव मुख फंबिगनी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF नसिंदुना आई लीग 3rd डिवीजन दा मणिपुर की साउदर्न स्पोर्टिंग यूनियन SSU अमदी काइनो लाइब्रेरी एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन क्लास IF सिना सरुक याकिवदा SSU ना अहानबा ग्रुप लीग ता लेहौरगा क्लास IF सिना अहानबा ग्रुप लीग की विनर ओइदुना अनिसुबा ग्रुप लीग ता पॉइंट 8 फंगदुना अनिसुबा फंग कंदुना सेकेंड डिवीजन आई लीग ता खोंगदा बंगमख्रे क्लास IF सिना हौकिबा सीजन दा अहानबा ओइना आई लीग सरुक याकी हंदक चथरिबा सीजन असिना अनिरक सुबा ओइना सरुक याबदा आई लीग सेकेंड डिवीजन की दमकता क्वालिफाई ओइबा ngamlakibani awangnom pok lamdam gi oina class IF sina natana Karvi Anglong Morning Star FC shu second division I league ta khongda bangamki amromda class IF si chaliba season gi second division I league ta sarp yaragani Karvi Anglong Morning Star FC na lakliba season gi second division I league ta sarp yaragani panbayabdi Karvi Anglong Morning Star FC gi head coach lamdam asidagi Sorai Sam Premjin oiri loinana team asida Manipur gi sanaroi tara marisu sarp yari ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ना सही गुदिंग की सिंधुना लाकबा आई लीग ता सर्प यारिबा सिलोंग लाजोंग की गोलकीपिंग कोच सोराइसम प्रेमजित मैतेन ओरगनी सिलोंग लाजोंग अमदी सोराइसम प्रेमजित का हंदक खुयक पिनदुना था सिग तरेतगी प्रेमजित जॉइन तौदुना लाजोंग की गोलकीपर सिंबु ताकपी तंबिरगनी सोराइसम प्रेमजित मैते नाहरुप अवांग लेकाइदगिनी महाकना हुजिक फावबदा AFC B लाइसेंस लोशन खिबग लोइनना AFC गोलकीपर लेवल 2 माइ पाकलबा कोच अमनी कोच असिना मणिपुर की संतोष ट्रॉफी टीम की गोलकीपिंग कोच ओइवत नतना लमदम असि के लोकल टीम की कोच अमदी मणिपुर की कोच ओरखी प्रेमजित ना हुजिक AIFF की मियंग मखादा सथरिबा आई लीग 3rd डिवीजन दा सर यादुना आई लीग 2nd डिवीजन दा खोंगदाख्रबा कर्वी अंग्लोंग मॉर्निंग स्टार फुटबॉल क्लब की हेड कोच ओइखी कोच असि फुटबॉल मसाना दा कथोक्तुना लाकपदा नतना हुजिक लमदम असि के सानरोइ सिंबु मसाना सिगी दमुक्ता मदे गोलकीपिंग की कोचिंग पीदना सानरोइ क्या सेंगलकिबनी हौजिक अरोबिदा मरुबु पामोना पिजरी मणिपुर दी राइट टू इंफॉर्मेशन RTI एक असि अखोय मसेल लनाई नुंगाइनदबगी अमदी सेंदा लंबी ओइना थाबा यावरे मसी अफब कुदम नत्ते हाइना मणिपुर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर उसम देवेन सिंहना फुंगदोखरे मणिपुरी लोलबु इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेज ता चंदबा हाइबसी मणिपुर लेंगाकना लोल असि बोलुमना लौदबगिनी मतम चाना लेंगाकना प्रपोजल थाबिरमदबदी चलमगदबनी हाइना मिलांगना लेंगाकी मथक्ता नुंगाइतबा फुंगदोखरे
amadi tongan tongan ba mafam singdagi security force singna thiba magi thabak chathabada masing yamlaba khujukulai kya fagat pangamkre hausikyo nedi pungja si fawga